Hei All India Radio aizolani. Chanchin tharpuan main azadi kamrid mahot saf quiz result ilo puang masaang. Nizana quiz zona kha salt law adu lo zialan tirnan. Mahatma Gandhi khan eng movement nge akal pui ti ania. Achana chu civil disobedience movement ani. Zona chang dik masaberle lo man latu chu lalnun thari kumsum thum pathum zemabok bethel veng aizolami ani. Tuna chuan chanchin thar ilo ngai thang achiar tu civil ruata central uamebul tumin silchar khopui tuiliana cheng tuin tur ngei to tele ngei mai theidin hunading tetan tuin tur phur thlak mek ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan rami puiten hena thu cha asoi man ke bata chi te lui then thiang lim man tangkai ani chu afak asama tuilian chuan ziom lampan ma se Barakvalia district thuma tuilian hi alamangan thak le ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan G7 summit mang turin Germany atheng Central Uamebul tumin silchar khopui tuilian cheng tuin tur ngei to tele ngei mai theidin hunading tetan tuin tur phurthak mek ania Central Uame Vice President Pulal Machuanan hena tanga AIR thudon danin tuidana tur tam theiang ber an lekhola Aizol Kupuya Ueme branch sang in tui thiang lim phur khomin Central Ueme pisa anda khola chu tui ma thun lein avai hian tui sing khat sanga borvel ania avai truck trip som pakhata phur thak ani silchar mi puimang ang tui petura kalte hi Central Ueme treasurer pu Fabian Lalfak omale finance secretary puro nei thangate baka CEC member pahni ten an hawa Central Ueme president Pulal Ngetan avai liamani branch Ueme somthum pakhata tangin tui khes zaruk som ko paruk andonga Central Ueme in case zabaka SBI Officers Association of Mizoram ten case zatni antho boka tin branch Ueme then khat poisa fai tho te mangin case za somsari an label boka mimal tho tenen avain voina anthon thak hi case sang khat za somriat pathum lai ania litar sing khat sanga velzet ania motorlian pathum le ate de uzok paruk baka hruai tu te kalna lir thei panhi nen lir thei som pakhat le mihring somni paliten tuna hian silchar an pan mek ani kacharan thlen huna kachar district borsab le official dangten Mizoram atanga tui ken thak hi an lo donganga akeng tu te po an lo muak dona anin to na mun tur tak hi an la soi chiang theilawa tui thiang hlim phur thatu te sen sawatan tourism minister puroba romoy roite chuan cheng singa ape bokani thudon danin silchar khopuya hian na sataka tui alena wangin electric eng omlova in biak pona a chede uvek boka tuin tur an ta chamna sa hle to ani Karkalta Khan Mizoram Police le Bairabia tui thiam le longkhal thiam te chuan silchar Ueme member tenen tangtlangin silchar Mizoram atangkhang somthum pathum chu mun himan hruai chuak to a Mizoram lo hodu mi som paruk te po ron hruai hong ngal anni Nimin Khan National Highway 54 zero le tipa in car kong lai na thomek chu siaha additional deputy commissioner pudoni lalruat sangale na thok tu company ho tu ten ahmuna kalin an enfia Additional DC hi company ho tu tele National Highway 54 na hlom pariat na zero le tipa in car khosang sang khotlang hruai tu tenen anin koma konglai nakal mekin Mizoram hun sang sanga lui tui ati bol hlo na satawangin National Highway 54 zero le tipa in car konglai na leivung paidan enfiani thu soin leivung chu du na hmuna pai ngot athiang lawa apai na tur hmun enfel masaka chung mun thanbi ka chau chuan lui tuile ngoti chelo theang bera leivung chu pai turani ati hemi chungchanga hian company ho tu te po meeting nei pui anni to thu tar langin meeting a rel ani angin company lamin leivung pai chungchanga thurel anzom le zom lo chu district administration lama tangin enfia thintur ani thua soi bokani hemi ba ka hian konglain thingphun ati chia te po en hawania company lam chu athei angin kongpui sira thingphun bel a forestation chungchanga mala tura hriat tir annia masona nakal mek chuan ngo lui thingle mau environment ti chereu lo thei ang bera kalpui apoimo thu hril hriat anni bokani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan rami puiten hena thucha asoi man ki bata chitalui then thiang hlim man tangkai ni chu afak pu Modi chuan man ki bata hian West to Wealth kaltangin malakna hlotling takte thir thin ani atia hemi malakna atan entirna pakhat chu Mizoram capital khopui Aizol hiani tin Aizola hian luimoi tak pakhat chite lui a oma hun rei taka tang toa bolhlo pai khom ani awangin
bol hlo paina mun angmaya en ani hial ani hun rei lo te kalta atang khan he lui chan chu na hi tho ani atia Mizoram chite lui ti thiang hlim turam halang na atan hian amuna agency te social worker tele mi puite chuan in lung rualin safe chite lui action plan an kalpuita a lui then fai na bul tran nin waste to wealth creation nom noka tanga hausangna siam chua chu atakin an kalpuita ani ati chite lui a hian plastic le polythene a khat veka he lui then fai na thok mek tu ten plastic ron chuak te mangin Mizoram chunga thingtlang khopakhata avoi khana tan plastic rod siam chu ania finally mason na akal kopani ati Safe Chitalui Movement General Secretary Puro Cham Lian Chuan Chitalui Chungchang Prime Minister in a soichulom omati thuasoya Prime Minister thusoi hian an hmalang na zel tura po na satakin afuyani ati Darka somni palichung khan Mizoram Ashikai mu chua thar somga pangan oma hei hi tunjun thachungani khatarikai mu chua tamber tumani endik zata tang chutin za zela somni pathum point paruk pakhat line rian kayani Mizoram Darka somni palichunga mu chua thar somga pangai mar chak state pariat zinga atamber anile ta a asama rikai somni pathum mu chuania mar chak state rikai mu chua thar zongjong za zela somli pariat point pani pali chu Mizoram mu chua ania rikai mek omza ta asamin ma arhuaya Mizoram chu pani na ani Voin taidar nga theng khan rikai enkol mek mi som pakhat chudam takin enkol na huna tangin an chuaka rikai dam le za thi za zela somkua pakua point pakua pahniania heti hian rikai to zongjong himi nuai ni sing ni sangriat le zariat somkua pangan nia chumi zinga mi nuai ni sing ni sangriat le somthum pakhat chudamin an chuak towa rikai mek za somruk pahnian oma hri wanganu na chan za thi za sari pahni an tling to ani Evangelical Church of Maralan ECM chuan June pathian in hungber hi Grace Children Home Sunday atan lo puan to angin voin khan ko hrantina heni pual hian hun man ani Christian no pangpol ten heni pual hian pathian thucha nangnin eitur peru ti thupui mangin an soihloma choma in khoma Grace Children Home polin tholom thonia hei ko hran hun puya thelu ani donani ECM KNP headquarters Enkol Grace Children Home hian no pang thanga le kumsom pani in karmi som pasarian o meka kumsa khachkwa sungko pani adin ania kumin hi akumsom thumna ani tuna hian sarkar nen tangdunin he home hi enkol ania voina Grace Children Home Sunday hian Grace Children Home din munle malangna report ngai thak ani bok chanchin thar hi All India Radio aizol atanga puanani Darkar somni palikalta chung khan asama tuilian chuan zia omlam apana hetilai hian Barakvalia district thuma chuan tuilian hi alamangan thak le thungani Chief Minister Himanta Biswa Sarma point voin khan tuilian din hunthirin silchar atlo non le to ani Assam sarkar chuan tuilian in ti chiate chin chiatur assessment team adina heti ma hian minister te secretary senior te antela tuilen na munte an fangkwal don ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan G7 summit mang turin Germany athenga Prime Minister hi Germany a India mi chengten municha lo muakin ama lo muak tu no pangte po ati ti pui ngal bok ani G7 summita atelpa hian ramhrang hruai tu te Prime Minister chuan kom dona Prime Minister chuan khovel ramhrang hruai tu te nen soi hona nem nan pui om tak an nei nge be sei thu asoi tuntum G7 summita hian khovel eile bar chungchang te Ramchang kang te in kom ngei na turte ramdanga hak zau chungchang le ven himna lam policy te eile bara in todel na lamte ramhrang in kom ngei na lam hoile khol thiam na lam mason na in lum let chungchang te an soi ho don ani Ramchung state panga a Lok Sabha bial thum le assembly bial pasaria by election vote la te chirmek ani Uttar Pradesh a chuan ro relai BJP in Rampur Lok Sabha biala ne na changtoa Azamgarh biala man hruai mek bok Punjab chuan Shiromani Akali Dal President Amrit Shah le Sangrur biala an party candidate Simranjit Singh Man chuan Lok Sabha by election an hena changa ama hnai bertu AAP candidate Gurmail Singh chu vote sanga jare somni panhinan hea Indian National Congress candidate chu vote mu tamlama pathumna ania BJP chu palina ani Tripura by election chuan BJP in assembly seat li oma seat thuman la a Chief Minister Dr Manik Saha chuan ama hnai bertu Congress candidate chu vote sangruk za pali anhein Barodawali Center atangin thlantlin ani chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui
Central Weme Bul Tumin Silchar Khopui Tuilian Cheng Tui in Tur Ngei To Tele Ngei Mai Theidin Munading Tetan Tui in Tur Phurthak Mek Ani Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Rami Puiten Hana Thucha Asoi Man Ke Bata Chitelui Then Thiang Lim Man Tangka Ani Chu Afak Asama Tuilian chuan zia Lampan Ma Se Barak Valia District Thuma Tuilian Hi Alamangan Thak Le Thung Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan G7 Summit Mang Turin Germany Atheng Chu Tizong Chu Chanchin Thar Kan Puan Thei Chuani